İyilatma, sal. Suraganım ber. Şu gelinlerdi hiç oylanboydu da. Alo. Taku. Kandaysыңар? Жақшыбы? Бала шақа тынышпы, жатасыңарбы? Тиги шалыңын айлығы көтерілетті аттың біле? Иә, көтерілбеға. Мейлі, болады да. Таку, ең башқысы үй бүлөді ынтымақ болш керек. Урушпаш керек, талашпаш керек. Урушуп талаша турган менеңер бар. Бири-бириңе жылуу сөз айтыш керек. Ошондо жакшы жашоо болот. Таттуу жашоону сүргөндү билбейсиңер да. Жездеңби? Жезден кап-кара жерге кирсин. Жүрөт да желмек устай бол. Карыганда көзүмө чөп салып атат көнүңдү көрөй. Көп салып атат эмес, чөп салып атат. Ооба. Ана мине дейин. Жүрет, жашымда эле ажырашып кетсем болмок экен. Оңолот, карыган сайын оңолот деп жүрмө, кайра жоголду өлүңдү көрөй. Мейли, Таку, кел атат тиерде, желмек устай бол. Майли. Gel. Kargança oңolбогон аяғы суюк чолок. Söz бар. Көп басқан бұт боқ басат дейт. Құдай танам ошон үчүн сен чолок кылганда. Жашыңдагы жаш болдуң. Эми карыганда өлөрдө бир эл журтка шермендей болуп жөнөлсөң бола я. Кудай албагыр. Ким шерменде кылган атат я, Кудай албагыр. Ошо сен шерменде кылып атпайсыңбы, ар баланы талтый берип, кишинин оюна келбегендердин баарына. Мен минени тартып атам я. 2 сааттан бери каякта жүрөсүң я. Жүрдүң да айнаканыңа бардыңбы, же чайнаканыңа бардыңбы, мен каяктан билейин я. Уй айдап жүрөм, Кудай албагыр, уй. Ötkende deputatlardan birösü malga налог салабыз дегенден birö жарым көрүп калбаса экен деп үңкүргө жеткизип келдим. Ушу турган үңкүргө менен 2 саат жоголдум. 2 саат жоголдум. Анан мына куураган бутка канча саат кетиш керек эле я. Ансыз эле ушинтип айтаарымды билип, бутумдун ооруганына карабай жүгүрүп келдим, Кудай албагыр. Турат. Bir de ketesine demeli. Şermende kılıp deyiverir ekan. Şermende kılmayım. Ende doказательствосы bilen var. Emineni doказать etesin. Karab oturam. Emineni karab oturasın. Gör söt çaylar. Kuday albagır. Karaçı. Bunu oğul kaysıl ayaldın sürötü ya. Karaçı. Kaysı ayaldın sürötü. Остор бул белектер. Адаттагыдай эле баары оңой. Остор дүкөндөрүнүн бирине келип, жапжаңы Infinix сатып аласың да, экинчи смартфонуңду белекке аласың. Булар менен бүтпөйт. Дагы сонун 2 белек сеники. Керемет. Сага смартфон керекпи? Сага белек керек. Кудай албагыр десе. Ал аял сен. Ачкинди жакшылап тазалап карабайсыңбы, Кудай албагыр? Жетtirчи. Бул башында жолугу бар келин экен, карасаң. Кудай албагыр. Бул сенин 25 жаштагы эжеңдин тоюнда. Балаң Нурсултан Туратко жаныңда. Шортожан, өз сүрөтүңдү өзүң тааныбай эмне болуп атасың, Кудай албагыр? Мөлтүрөгөн бир жакшынакай келин эле өлүңдү көрөй. Adam tanrılgız kılıp özgürttü onu. Uşu gelindi mendesi hazır gibi şenet ya. Gibi şenet. Bu senin 25 yaştaki suratın, Kuday albagır. Hazır 70'ke çıkıp atasın, ayırması bolu. Jön Türkçüsü 35 yıldan uşuntup kalmak bilem ben.
Вообще-то тура. Sen жақсы қарабағаның үшін, sen жақсы бақпағандығың үшін ушындай болып отырам. Sen менен иштеген артистердің аялдарын қарашы. Қандай алса мөлтіреген бойдан, ошол эле бойдан. Ошол эле бойдан жүрген аялдар, алар Каныбек менен Ырысбектин биринчи, экинчиси эмес, Кудай албагыр. Мен де сен айткандай болуп жүргөнүмдө меникилер дагы ошол боюнча жүрүшмөк. Карачы эми тең келгени Каныбек болгон турбайбы мунун я. Тең келгени. Кудай албагыр. Ошондой болуп жүрүшмөк меникилер дагы. Кыйратасың. Муну карардыкынан да көптөлүңдү көрөйүн. Ий күйгүздүң го. Ой күйгүздүң го. Кайран гана сага кор болгон жаштыгым Дагы 2 жыл армияга кетсе өлүмдү көрөйүн. Муну күтүп 2 жыл үйдө отурганын эстесем күйүп кетем. Дура! Мен армияга барган эмесмин. Мен 2 жыл каякта жүрдүм анан. Мен каякта жүргөнүңө каяктан билейин. Эсте кимди күтүп жүрдүң 2 жыл? Эстеди. Жана турчу. 2 саат сени көрбөй калсам унутуп калам анан. Ошолордун баарын эстеп, баарын деп этим тантыратпачы адамды. Армияга кетпесең да окуп-окуда жүргөндүрсүң да желме кустойон. Ана мен жөн эле үйдө 2 жыл бою эле жатып, күтүп жата берип мен жиндиминби сага. Мен сени менен окууну бүтүп келип анан тааныштым, Кудай албагыр. Ömür boyu meni har kандай kılıp günöylöp gelesin, özün mine kılıp жүргөнүңдү bir Kuday'ın özü bilir. Vay. Karıganda bilip kalgan tura. Seni Kuday dil albaydı. Sana birdeke surayın da. Sen uşu men uktap kalsam ele bul bilbeyt, bul görbeyt de oylayt okşoysun ha. Mineni bilip kaldım, mineni görüp kaldım deyik aytçı Kuday albak. Aytam ele, aytmaganda senden korkup kalmak balem. Mına, tünü giyinip alıp kayaka çıkıp ketip atasın ya. Ayna kanıga varıp atasın bu cayna kanıga varıp atasın ya. Tuvaletke varıp gelip atam Kuday albağır tuvaletke. Bir tünde 2 jolu mu ya? G'de 3 jolu çıkışka tuğru gelip atat. İşenbesen sen de giyinip alıp arkaman var. Karap durasın ne kılıp atkanımdı. Karacına kaldı. Emi ömür boyu kütüp жатқан askergensip karganda bunu karap артынан karap duruşum gereken. Karacına kaldı. Güygüzdün go sen. Güygüzdün. Sen güygüzü vatasın bu men güygüzü vatan bu ya. Koy. Güydürvey dele koy, süydürvey dele koy, men getem müt. Sen 50 yıldan beri getem dep жүрөсүң, ketpeysin Kuday albağır. Şınıbek'in gelindey olup Atenem türü olmasa kayaka geteyin ya. Atenen geçeyle cüzge çıkıverdik o Kuday albağır. Özün 70'ke çıkıp atasın. Geçeverdik Atenen. Bir de getesini. Cihetimdi gibi cihetiyle bas cüret ölüktü garayın. Sen getkenden göre men getem. Getem. Sen getkenemezsin. Erkek kişi bir söylet, buna men getem. Getem, ayna kanına varasın mı, çayna kanına varasın mı, bağa bari, kıpınday oylanıp koysam, buna ölüp geteyin. Buna gerek bozotçu, buna dünyanın barını alıp get. O zaldı ayna kanının üyüne girgizip ver. Kukunyanı çayna kanına girgizip ver. Oşol ökömden baktılığı bol. Arnamuslu erkek ayaldan dünyaya talaşmayın. Oşonun bağırsağa kutlu olsun. Oy gete ver. Ben kokola öyle başımla çıkıp gete ver. Mınday doylanıp koymayın. Ben de öyle mi? Sen de baktulu tapkanın mı? Mayrı ve karacı gelir. Men de ayal tappaysın bari. Şol oğlum. Alo Taku. Biz ajraştık. Aldaştık emez, ajraştık.
Bilmem. Ayna kanına varabı, cayna kanına varabı, maga bari bir Mına ömür boyu uşunu oğulut dep жүрüp ben uşulu akıvalga geldim bilimdir. Ölüp ketsin. Hem kayakka varsa o şayakka varsın. Ayna kanına varabı, cayna kanına. Men işim mine. Eme taku. Dige kaşatka düşüp karaçı dige Kuday albağardı. Kayağına getip atat eken. Ya. Kanday? Silerdikine vardı bu. Oy ayerdem ne kılıp oturat al. Berç trupkanı. Kuday. Ayakta mine oturasın. Gelmeysin. Gelip darыңды içmeysin mi? Saatın ötüp getip atat. Bir жерге davulenen götürülüp ölüp kalsan mine olat Tez gel. Kuday albaq. Jüre veretken. Bol. Men darыңı dayardayım. Mına iç. Uşunun bağırın mı? Bağırın bolup nemine oyman çıkarıp alıp kelip atam ya. Doktor ne жазып берген darısı. Bul түшкүн келе. Кечкин турат тиякта bir коробка болуп. Сага міне жаман айтып атат дейсиң бе? Кудай албагыр. Сахарың түшүп давлениең көтөрүлүп кетпесин деген эле ойду айтып атам мен. Şunun ayt. Ayna kanına vardın mı? Cayna kanına vardın mı ya?